салом бинандагони азиз, шумо барномаи Навиди бомдодиро дар пешниҳоди ман Амриддин Олимов тамошо доред. имрӯз сешанбе 29 июн аст ва соат дар душанбе 11. нахуст назаре мекунем ба сархати хабарҳои имрӯз. ҷузъиёти барномаи сафари Содир Ҷабборов раиси ҷумҳури Қирғизистон ба Тоҷикистон. Сафорати Тоҷикистон дар робита ба боздошти як муҳоҷир ба Русия нота супурд. Беморхонаҳои сироятии шаҳри Нурсултон то 70 дарсад пур шудаанд. мақомоти тоҷик ҷузъиёти барномаи сафари Содир Ҷабборов раиси ҷумҳури Қирғизистон ба Тоҷикистонро шарҳ доданд. Содир Ҷабборов рӯзи гузашта бо сафари дурӯзаи расмӣ ба Тоҷикистон сафар кард. тибқи иттилои расмӣ, сафари Содир Ҷабборов соати 8:50 рӯзи сешанбе бо гузоштани гулчанбар дар назди муҷассамаи Исмоили Сомонӣ оғоз шудааст. соати 9 раиси ҷумҳури Қирғизистонро ҳамтои тоҷикаш Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат пешвоз гирифт. Ба иттилои расмӣ раҳбарони Тоҷикистону Қирғизистон 1 соат و 40 дақиқа бо ҳам як ба як суҳбат карданд. дар соати 11 то 11:50 музокирот бо иштироки ҳайатҳо баргузор мешавад. тибқи иттилои дарёфти хабарнигори радиои озодӣ феълан имзои 4 созишнома миёни Тоҷикистону Қирғизистон дар назар аст. ҷузъиёти созишномаҳо то ҳол ҳадди имкон махфӣ нигоҳ дошта мешавад. рӯзноманигорони қирғиз ҳам мегӯянд намедонанд ки санадҳо дар кадом мавзӯъ ҳастанд. дар назар аст ки Эмомалӣ Раҳмон ва Содир Ҷабборов дар бораи натиҷаи музокироташон бо расонаҳо суҳбат кунанд. соати 15 Содир Ҷабборов ба Бишкек, пойтахти Қирғизистон бармегардад. сафорати Тоҷикистон дар робита ба боздошти Амиршоҳ Ҳусейнов, муҳоҷири 21-солаи тоҷике аз ҷониби гурӯҳи скинҳедҳо ё миллатгароҳои рус дар Москав латокуб шуда буд, ба вазорати корҳои хориҷии Русия нота фиристодааст. наздикон ва мақомоти тоҷик Амиршоҳро ҷабрдида медонанд, вале мақомоти Русия ӯро ба гумони авбошӣ боздошт карданд. имомиддин Сатторӣ, сафири Тоҷикистон дар Русия, дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт, ки аз мақомоти рус тафтиши беғаразонаи ҳодисаро хостанд. бо фиристодани нота бовар дорем, ки вазорати корҳои хориҷии Русия супориш медиҳад, ки ин ҳодиса холисона тафтиш шавад, гуфт ӯ. ба гуфтаи шоҳидон, шоми 23 июн як гурӯҳи скинҳедҳо ё миллатгароҳои рус дар кӯчаи талбухини шаҳри Москав бо шиори Русия барои русҳост, Москав барои москавиҳост раҳпаймоии ғайриқонунӣ ташкил карданд, ки дар натиҷа бо як гурӯҳ шаҳрвандони Дохистон ва шаҳрванди Тоҷикистон вориди Занозании шуданд. пулис ҳангоми боздошт ин афрод шаҳрванди Тоҷикистон Амиршоҳ Ҳусейновро низ боздошт кардааст. ҳарчанд миллатгароҳо аз боздошт раҳо шуданд, вале ин шаҳрванди Тоҷикистон дар боздошт мондааст. бо зиёд шудани аксу қиёфаҳои сохта дар интернет, фиреби корбарон ҳам зиёд шудааст, ки ё пулро аз даст медиҳанд ё ба балои баде гирифтор мешаванд. масалан, як мушкил ҳоло пинҳон шудани баъзе аз корбарони бадзабон дар паси аксҳои рӯшан аз фейсбук ё ҳар шабакаи иҷтимоӣ мушаххас аст. ин аксҳоро чӣ гуна меофаранд ва чӣ кор бояд кард, ки фирефтаи чеҳраву қиёфаи зебо ва дурӯғине дар интернет нашуд? ҳамкорамон Тоҳир Сафар гузориш медиҳад. ин қиёфаҳо ҳосили кори ҳуши маснуӣ ва маҳсулоти Generated Photos ҳастанд. ширкате ки қиёфа месозад ва ба офарандагони бозиву талабгорони қиёфа барои ороиш мефурӯшад. компютерҳои мо қиёфаҳои инсонҳоро меомӯзанд, ки бинияшон куҷо ҷойгир шудааст, инсон чанд чашм дорад, ороиши мӯяш чӣ гуна метавонад бошад. сипас бар асоси ҳамин андохтаҳо қиёфа мекашанд. ширкат бо истифода аз аксҳои моделҳои воқеии ҳуши маснуӣ ва нармафзори озоди ширкати нигорасози компютери Навиди 2.5 миллион қиёфаҳои сохтаи инсонӣ офаридааст. иван Браун мегӯяд, дар аввал мақсадаш сода ва кам кардани хароҷот барои аксбардор, моделҳо ва ороишгарон буд, аммо бо зиёдтар шудани қиёфаҳои сохта роҳи фиреби корбарон ҳам зиёд шуд. шинохтани қиёфаҳои сохта гоҳо осон аст, мисли вуҷуди доғи ғайриоддӣ, гӯшворҳои ночаспон, тирагӣ дар гирди мӯй. ҳаниф Фарид, профессор ва мутахассиси ташхиси аксҳои сохта мегӯяд, роҳи осонтарини навъ додан ба одоми қиёфаву одамони сохта рафтори дуруст дар интернет аст. дар интернет вирус аст, дурӯғпароканӣ аст, вале шумо ҳам бахше аз мушкилот ҳастед. бе ягон андеша лайк мондан, паҳну бостивид кардан, саҳм гузоштан дар дурӯғпароканӣ аст. Браун медонад, ки мумкин аст бо аксҳояш мардумро гул зананд. барои ҳамин қиёфаҳои сохтаашонро ба баъзе аз шабакаҳои иҷтимоӣ доданд, то онҳо нагузоранд, ки касе бо қиёфаи сохтаи худнамоӣ ва фиребгарӣ кунад.
یکی از این وسیله‌های قیافه‌سازی انونیمایزر نام دارد. عکس خود را آنجا می‌گذارید و قیافه‌های ساخته شبیه خود را می‌بینید با علامت‌های از صورت شما اما کسی تماما دیگر. در شهر نورسلتان قزاقستان با بمورخانه‌های عفونتی همروزه تا 150-200 بیمار وارد می شود. در این باره تیمور مرادوف یک مسئول حفظ تندرستی قزاقستان خبر داد و گفته وی سرعت پنجشنبه کرونا ویروس در پایتخت قزاقستان افزوده است. در بمورخانه‌ها تا 70% کت‌ها بند شدند. روز 28 ایون در بمورخانه‌های عفونتی 1403 بیمار بستری بود. بیشتری از تشخیص‌های کرونا ویروس مثبت برآمدند. در شهر نورسلتان 14 بیمارخانه برای گرفتاران کرونا ویروس جدا شده است. مسئولان وزارت حفظ تندرستی قزاقستان گفتند همزمان تعداد کسانی نیز افزوده است که خواهش گرفتن واکسن ضد کرونا ویروس را دارند. روز 27 ایون در نورسلتان یک باره 500 نفر گرفتاری نو با کرونا ویروس ثبت شد. این بالاترین نشانداد گرفتاران در یک روز است. پایتخت قزاقستان این زمان شامل منطقه سرخ است. ولایت‌های الماتا، اتیرا و قزاقستان غربی و قرغنده قزاقستان نیز شامل منطقه سرخ هستند. با گذشت 3 سال از عوض کردن نام شهر قرغانتپه با باختر، قسمی از ساکنان میگویند که هنوز هم به نام نو شهر عادت نکردند. بعضی از ساکنان این شهر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که گاه خود را نه ساکن شهر باختر بلکه قرغانتپه معرفی میکنند، ولی بعضی ها نام نو شهر را خوش پذیرفتند. صحبت ساکنان را ببینید و نظر خود را هم در شهر بنویسید. طول 3 سال میشد که نام شهر باختر را عوض کردن. شما به این عادت کرده؟ بله شهری آبادی شروع زبانده باخترم نغز یگم چینل داره. بعد که نام شهر باختر را عوض کردن شما به این عادت کرده؟ البته عادت کردیم. باختر شهر قدیمی ای که نام داشت امی قرغانتپه سابق پیشینه این نام اولش را گذاشتن. دوباره نام برقرار کردن از جانب مثال. هنگامی که شما را میپرسند شما از کجا چه جا میدید باختر یا قرغانتپه؟ البته قرغانتپه. البته بخشش باختر. برای کی چه خیلی است هم نام وای کردن خب باختر شده خب یا بار ندانستیم چه کردیم باختر گفتن گذشته رفته بودن گفتن همینجا باختر شده ما خیلی فهمیدیم دانستیم کو قرغانتپه نمیگیم خیلی گاه ما مسافرون ممکن بگن نه ما به همین شهر قرغانتپه معقول. شما راضی هستید که همین نامش باختر مونده؟ خیلی یک شهردارا میدوند من نمیدونم لیکن ما به همین قرغان معقول نامی پیشترش. شما خود را از کجا معرفی میکنه هنگامی که میپرسن از کجا میگید باختر؟ از شهر قرغانتپه. از باختر نمیگیم. باختر بگیم بعضیا کشانیان باختر میفهمن. خیلی در کجا عوض کرده چیکار؟ هنگامی که شما میپرسن شما از کجا شما چی جا اومدید؟ با همچون پیشتره از شهر قرغانتپه. من راضی هستم به عوض کردن نام شهر. خیلی نام زیبا است و من عادت کردم و من خیلی معقول است. در بخش یک روز در تاریخ همکارم خیرمان بقازاده شما را با مهمترین تحولات تاریخی روز 29 ایون آشنا میکند. 29 ایون سال 2017 مقامات تفتیشاتی در ناحیه واسع در رابطه به مرگ رجب بیخورشید 18 ساله عروس 40 روزه پرونده جنایی باز کردند. سرنوشت عروسی که شوهرش در پاکدامنی او شبهه کرد جامعه تاجیکستان را تکان داد. اوگوست سال 2017 ظفر پیرف برای به خودکشی رسانیدن همسر جوانش به 7 سال زندان محکوم گردید. 29 ایون سال 2005 سازمان ملل متحد و حکومت تاجیکستان برای مبارزه با فقر برنامه مشترک تهیه کردند که برای کاهش سطح فقر حدود 360 میلیون دلار اختصاص می‌دهد. در 13-14 سال بعد مقامات گفتند سطح فقر از 86% تا 30% پایین آورده شد. 29 ایون سال 2017 رهبر سازمان جمعیتی زن و زمین محبت محمدعلی و جایزه‌دار سازمان ملل اکواتور 2012 گردید. محبت محمدعلی و توانست از راه مساعدت به زنان در ولایت ختلان بیش از 60 شرکت دهقانی بانوان تاجیک را تأسیس داده 1200 زن را صاحب کار کند. بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در نسبت اسعار خارجی برای امروز 29 ایون چنین تعیین کرده است.
شما برنامه نویدی بомдодӣ را در پیشنهاد من امریدین علیموف تماشا کردید. خبر و گزارش‌های تازه و جالب را میتوانید در سامانه رادیو آزادی آزادی.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید و مطالعه کنید. خیر تا بازدید.